Ini benurat pantan ya kalau bang itu gini baginya kau dari jam sini tantar lebih betul. Ini kena kanam tuh ngai. Yo balak ya punanya tinggal mai punya sekarang. Baik. Saya nak kerja ni nanya. Ini bapak. Ya. Bahaya anu kutarin deh. Lama atau jento aja ini. Atau jento aja ini. Paling betul sejarahnya ni Salio. Nyata nak kita bicara bertemu Salio. Dari sentimen kesejarahan itu. Hati-hati licin. Hati-hati. Hati-hati.
생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I will live fine. Hey, hey, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던 너와
Aceh. Weh, apa depan itu?
Oh, kahapin, cuma tidak. Baik, bagi aku kembali. Apin, buka turun. Kenapa ini?
Weh, apa kemarin tuh? Oke, bagi teman-teman yang ingin merasakan keindahan di suasana Tongko Bulu, mari ke sini jalan-jalan di desa Manurung. Di sini terletak keindahan surga Maros, yaitu air terjun Salio. Thank you, kami tunggu kedatangannya. Pak Jusung. Dalam tutu lalan juga deh puna. Hah? Dalam tutu lalan punangan. Kaji ini nun tawa. Antu pipai sambunna. Gaya kata waktu yang tutu di baik nonton. Jahai. Natangin tu lah balan padisan antu sambunan tu. Lale kan nyambun eh. Iya, antu lokan nama bana. Bana tu lah. Ini kata salam ni.